Kumsi benta lara ke lekamen ya kasni Laitluid jongkari India menta kasni kala penlong ya ka pre-Independence Day celebration. Hakata ya jingalang ubak CP Mawkon additional DC ulawan banlong kumukongsan rengkat ka jingadonang ubak Dennis Paryong sodar kasnyong mauyong lum sentiu. Bat kiwei ki ofisar bat kum kadak jongka jingrakhe balayaru ban penhere kalama kari India. Hakata yasngi la yoru ban a yaki kusnam baper seki village organization bat ki self help group namar ka jing minot jongki hakikam bat ka jing trasitom kat hadu bakila yoru ban khet ye usok bathiang babun rukom bat ki teki kenhun ki balai opdang yaki kusnam ki kentuk yaka maupen vo nong stoin kanang ku chaprang self help group nong pendeng kasarwet ki maujam vo peneng lawar Kemenjurlang self-help group tem yau new nong stoin bat kiwei. Ya ketika sengi lasdang bandrakhe dakabaya dali nadu na Indo Stadium nong stoin balapan kutno daka jingalang pajba kabalengkot hamauyong lum sentiu. Kali celebration di amat di BO dan di SLF. Kali kawa perkemau yang ini kuno bang ye kali bang kuno bang ye kali. Nanti kita akan mat keba सरकार berkuah ini ban ya perkemauan kuno bang ye ban ye kali. Ada upaya baru yo, ada lima yo ika Laitluid ini kadang nomor lagi ya tadi. Mata kadang ini Jingïatylli bagi lengkap hasno atau ia rasa makum tak terdan. Dan lalu kita nak buat keren buat segera bagi pang nomor bahagian dan ki ia kemudian bio. Kebentar jadi update dan data. Kiwi jaga di kot di matrilineal system, sistem ini kot matrilineal bobot bagi ship yang kejayaan. Nakakili, sigi parti ship yang kejayaan okupan. But kini ketika kalkom praktis ketika culture ke compare dengan parti itu, ini kali dalam segeri parti itu. But kini I want show EP kilo lebih. Ban penfuli ban grup, yang kaya kesan EP, yang kaya senang bertahu EP what ini. Nakatagaw ka doon ka concept of women empowerment. But I will show it. But how can you give women empowerment? Kadon kani ka scheme yung pi enaralan. But you know when you go show, nalor ba pila trace itong, nalor ba pi don, but we pati kam pa